Sanibonani, lona upastor weningi bamazi kanjalo abaningi. Today ngifuna ukukhuluma ngento encane izobantu abamnyama. Abantu abamnyama bayahluleka ukusizana bebodwa. Umuntu omnyama ngakwazi ukuthi akuphuzise utshalo udakwe, uthathe ngolovana. But umuntu omnyama uyahluleka ukuthi angakuthatha le mali yaphuzise ngayo akunikeze yona ukwazi ukushape ikusasa lakho, ukwazi ukushape ifuture, wenze something engenza umehluko empilweni yakho. Umuntu omnyama uyakwazi ukuthi athi inkosi ikubusise, but ebe nemali ecebile, ebe afford ukuthi angakwazi ukukhipha imali akusize, elibona ukuthi uyadinga ukusizwa, but ahluka ukhipha imali epocketini athi hayi inkosi ikubusise, hayi inkosi ngathi ingakusiza, but ahluka ukukusiza yena. Let me say this, uNkulunkulu ubonakala through abantu, uNkulunkulu ubusisa umuntu through abantu, ngokuthi wena ube khona if unemali then assist anyone ongakwazi umassista, siza nombani ongakwazi ukumsiza. Stop saying inkosi ikubusise while wena you do nothing, yabo. So asizaneni as ama-African, asizaneni as abantu abamnyama base-Africa, so that sizokwazi ukuthi isizwe simnyama, isizwe se-Africa sikwazi ukukhula, sidlondlobale, sibe better, sibe isizwe esibhethe, sibe isizwe esingcono, i-Africa. Junkie.